Aso tofi manuia lo tātua tunu o leisi fōi whaopoponga o talafo mai Sāmoa usi mai ele whaafonga. E tomo atu e tātu Tala. Tanu mai le tausanga e lua whelua se fulma le lua. O lo mai tawina pēle si iti o ngā ruenga i Sāmoa. Lena mai tawina e le masino i unio le tausanga le nei. Na whaamawina ai leisi si itanga e o te si male 5%. Ma wa atoa ia i le se fulmalitasi o kuata wha le tausanga. O mai tawina ai le anga i pe ilua ngā ruenga maua o tātou tangata i le atu no. O le teimile nei, o le hao whai o tangata whai ngā ruenga i te tono le atu no. E to o lua se fulmale ono a whe lua se la wiva se fulmalitasi. O le itu pao tina matama i tai o lo wha mawina, le o atu le se fulmale lua a whe tolu se la wiva se fulmalitolu. A o vaenga o lii, e se fulmal tolu a fe valu se lau iwa se fulmal hiva. Ma o whaama wina foi, le si ti o le whaatu penga o te tongi o tangata whai ngā ruenga, i le lua se fulmal whaate si ma le 5%, po o le lua se lau lima se fulmal iwa miliona tā la, i le periota na whaama wina le maasino iuni, o le tausangan tēne e lua a fe lua se fulmal whaa. Wa tali le fionga le minister mtanga lwenga o whaatu anga mwhainga whaiva, inisi o tustusinga o tuina i lunga o penga te wha i langi. O loo moni e se mau e whapea, atu lai mai lo le whainga malo fau. O le awa ea nisi o tangata i lunga le whaurulunga, a e suia le au whainga lwenga. Whai loe le fionga le minister fau mtanga lwenga, mai yawa fui mono tito a safo, e leo iaise nganga te ie whaia se swinga, e whainga whaavai wa mai o na whaata te tia mo le matanga lwenga. I leo lua e whailoa inga a le matanga lwenga ma le fionga le minister e a fui mono, ma le fionga i le minister lango, le fionga a ioluputea misa toni a ioluputea. O le nei whailoa inga na sau noa manino e le fionga le minister, e le aise wha mao ningo wha matalanga wa sala lau solo, e se wha ai unga e a fiaitanga te whainga lwenga le malo. Sau noa fo i le fionga le minister, o le la ngā ruenga e mo o mia le tau soa whaatase, ina i ausia mo e mitinga le mtanga luenga, ma o le tau sanga e lua whelua se fulmalitasi. Na ofi mai ei mai awa ina ua maanu malo mai i le whainga pālota, ma e sa ave ma minister long lango le mtanga luenga lava o whaatu anga mwhainga whaiva, e mo ai aluputea o le lua i teimile nei, ua maanu malo e le tofi whawhai pule, alona i tūmalo. O loa ngā lulue nei le ofisa o le komisio whainga pālota, e tū whaata sia le lisi mo i lantou e le i restala, whapea fo i mai lantou e le i pālota, o le a whaatino i ei au lampe le tūla whono. E wha maumonga e si lia ma le to se fulma le tonu wafe i lantou e le i restala, i le whainga pālota le whato a mai atua le atunuu. O le tausanga fau, le ua fuafua i le ofisa o le komisio whainga pālota, o le awha e loa ma whaasala lau mai e loa swafo i lantou uma, e le i restala whapea fo i lantou, na mai o na restala, ai le i whaati noa le lantou pālota. Sau no le ofisa sili o le komisio le ofisa o whainga pālota, to le fortu ia Filolo John Stanley, e iei ngā ruenga tele lea e ave iei le wha mua mua le teimile nei le ofisa, ma lu mafu anga fu ilea, wa manatu e whaatu a se e atu le ofisa e wha tino au lampe le tula fono, mo i lantou umanei pe o na tā ua, muli ane i le tausanga fau. E wha maumonga le ofisa o le komisio whainga pālota, e silia i le to se fulwa whetangata e wanga waa e pālota le whainga pālota a wawa maia, e le ia ngai me restala, mai o se whai numera tele ia te ia. O le temi nei o lo o wata lia le ofisa tau le manga o lui wha le tula fono e valu, le ue luma nei o le wha masinonga, mai mawhai o na toe whaia ni swinga pe tu mau foi, pe a mai a umaia mata upu, pe o na toe whaia foi ni whainga pālota la Haiti. E iwa maasina le umia le whaasalanga whawhalpui, watu ina tue no fasala ese ali insa whainga aluenga le company Koko, ale company Koko ale vai moana Seaside Lodge i Savai. E wha maumonga ale wha masinonga, o loo wha ai na wha tau wha sol tula fono Jack Michael o a sau,
Ma le afio ango a vao ia ni fatu koko i se tama i tai whātau keke pua i le se furu male ono tāla i le kilo o fatu koko. Whaadia e whapea e whaafesui ia i fatu koko ma keke pua a le whātau keke pua. E 5 keke pua na avea i le whātau keke pua i le tau e 2 tāla i le keke pua e tasi. Ai whaatupe atu le tau o fatu koko i le 2 afe tolu se lau 2 se furu male valu tāla. O le mori mau le li o Jack Michael, wa le fie ina o le ai se la tau me ai o le awa uli, na alai o no maisi o le au whainga ruenga e whaatau fatu koko. E le te ene Jack la na ngā yoinga na whaia, maia i o e mōrianga o le ngoi, au a vea mtangata whainga ruenga o le company. Na whaalia e le e ana le pisinese, e o mai le temi nei, e le i whaatu e se atu lava le li a Jack i lana ngā yoinga sa whaia, e na a fia lana pisinisi i le leto e mau o le tupe, a to ai ma le toe tolu po le utau whatu koko, na wha moe mo makete whafo. O tala fawia, manuia tele ni aso lo tātua tinu, wha soi fwia.